Anganwadi at Chokamaratum, Bokajan Child Development asai hemalong kachikomdam. Tika Tourist Lodge kacithang klong kikimtang ahem pangramsu. West Karbi Anglong umswaya long 6 Schedule Amendment Bill and Nangjipura Song Chokpen Meeting Tompen Kachisong. Kardom Adap Birta long penilisami Vilen rong parpi. Nonarjuikta Birta Anton pen. Ciklojon sir cap ke long nangjia baino long le pulote kachisong pasuji pusi Anganwadi at Chokamaratum kether padu. Ciklojon sir cap ke long nangjia baino kilong le reka puthak ningkipung cipaklangsi bang pharu suse Anganwadi at Chokamaratum Bokajana long kido. Child Development Project Officer asai hemalong kachikomdam. Laso ahut alang litum kilong nangji Ciklojon sir cap abainong atangka nang pinangji pusi airset prungset kachisong padu lapen laso atangka nang pipe pulote kevangji ani an suse kachisong asai pangtang ponji pusi kether padu. এটা দিন দি আছে আকৌ যোৱাবাৰ 22/10/2009 ডিফুৰ এখন মিটিং হল আমি কিবা 10টা দাবী ললো 10টা দাবী লোৱাৰ মৰ্ম আমাক হিদিনা পিয় ছাৰে ক'লে যে তোমালোকে এইবোৰ দাবীবোৰ হেৰি কৰা প্ৰস্তাৱবোৰ উঠাই দিয়া আমাক 20 তাৰিখে তোমালোকৰ নৱেম্বৰৰ 20 তাৰিখে আমি যিখিনি পাব আছে আমি সব মুকলাই দিম তাৰ আমাক এনেকুৱা ডেট দিয়াৰ পিছত আমি হিদিনাও ধৈৰ্য ধৰিলো সব ছোৱালী গুটে অল কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টে প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী থাকা অৱস্থাতে আমি হেৰিটো ৰাখিলো ছাৰৰ হে কথাখাৰ ৰাখিলো গতিকে এতিয়া আৰু আমাৰ মানে ধৈৰ্য নাইকিয়া হৈছে পৰিলে আমাৰ নিজকে বেয়া লাগে আমি নিজেও কিছুমান চলিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা পাইছো আৰু লগতে আমি সকলো এই চেনেলৰ যোগেদি মই ক'ব বিচাৰো যে গোটেই সদু কাৰ্বি আংলঙৰ অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সেই সহায়িকাসকলক এইটোকে মই ক'ব বিচাৰো যে আজি মোৰ ফালৰ পৰা কোনো মানে আমাৰ যি ফিডিং কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিমানখিনি বস্তু আহিছে আমি কোনো ছোৱালীয়ে যেনে আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ কাৰণ কোনো আমাৰ যেতিয়ালৈ আমাৰ 9 মাহৰ 10 মাহ আমাক নিদিয়ে মজুৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈ আমি সেই মানে ফিডিংটো আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি আজি ইয়াত আমি পদক্ষেপ সকলো গোটেই বোকাজানৰ প্ৰজেক্ট হয় আজি এই কথাষাৰ মই ক'বলগীয়া কাৰণে বাধ্যতা আৰু আমি বহুত আশাৰে মানে ইমান আশাৰে মই বাট চাই আছোঁ কিন্তু অতি সোনকালে আমাৰ এই মজুৰিটো দিলে Bokajan pen Anantiran Karbi Anglong Live. KAC long Tourism Department pen tika long Tourist Lodge kuti tangka pen kim tang dia tapi kelang kapang kreve ajok pangramsu kikim kirang tang ador keso hormu kahenu kelang ningdukjen anpin Karbi Anglong Live pen non keseng mi West Karbi Anglong arlo kachithang nai lapen lo kethek nai arong tika pen bida puadim kedam tang ningkan kepaprang Karbi Anglong Autonomous Council mati KAC Tourism asai campaign kikim tika apu chongalong Tourist Lodge Karbi Anglong Live atumpen kahom ridam phere me anpin Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department pen Karbi Anglong atok anu sutami kapaching thur ponjia phan ladak jasemet tika kachethang klong adimalong lapen inglong apu chongalong ladak Tourist Lodge kikim pon RJ ko anakimi ko analon gedo lapen ko ansi sarkar pen kelang nangjima mate council asor kopipi ladak kam papedoma mate ladak kelang charia bang doma wema ili tumnon la soa hemalong damsenang lapen piniar ni bangke Karbi Anglong Live fancy ladak nang humri lo tumnon arlo lut bang lo nang ladak ili tum ladak glass a cherang silo ladak kelang pon gawe inut tak hon abang gawe na sili tum lahai ke Karbi Anglong Autonomous Council atum kelang kapang pre mate Tourism Department pen kuti atangka ladak laso hem kepi nang kapincong mate kikim kerang pen mane amoido kipi peda lapen ning pajono da lake iri tumnon dapasi thekdam hai ke siling katiar tang adim saisilo siling katiar tang adim saisi tami majok tak itu juga ot adur theno penajok kilang ba hoje sonte sarabi osu jehok meng ave yureng dok oson thasi ladak abang ke
kilang abang abe lapen kacari abang abe kiton kilang abang abe lapen sota sidak hem nang kido je bang majokta avidet pena joksi ili tum nona katu la sola saksi ang dingtin sitami ador sudak horlu ladak kibi entum lahai theglong lo sitami non ke akibi khanta avidet Pinangan aningkan ke kikimalon kido jok labang su ahemalong kivang nang kilang atum dopik anlo pon setami KAC tourism asai campaign kilang kapang trivia jo pinier ni labang su ahempi alon kidopi pangram susi nang mandetlo labang su ahem jongsi arona tengpen kikim petang pen kalana do posante ang tan pen kivang atum kisang anam mate revenue asap sobak atangkaan ke KAC pen long dunji apodlo Tika turis lodge kikim tang kelang kalana abang majok ta kavedera jok ingram supen arlo ador kiso hormu kasemar tanga sona mungdo anta kapahe nusi ki onglo KAC kachari CEM tuliram long hangpen tourism asai kamaphan sodak ahukum pipen puthot alir alon kipipon asonte ansose tika ahawar chat kalisi weskar bianglong angkang aphan thidung akachilar nangdoji anparta angtan pen kebang atum aphanta isi kido kisang awarsai mesen longpon puputa hawar arat pen chathan Pinilabangso Tourist Lodge kahomridam pen kitheklong lapen Karbianglong Autonomous Council kachari atumaphan kapachini pon jiaphan Karbianglong Life apherang kipen kapaklang pon lang iksenang Hamren pen Daniel Linghi Karbianglong Life All Tiva Students Union, ATSU Pen Chipatir Piponalong, Coordination Committee, Tribal Organization of Assam, Chirap Chitodunsi, Umswayalong, Mithing Tompen, Kachisong Asai Dengpon. Bangso Kachisong along DSU, HKSA, ABSU, HSA, KSU, TSA Atumpen Kachisong Amithing Tom Ot Kripen, Armuchijeng Asai Dengpon. Bangso Kachisong Ponahut Assam Sorkar Pen, Kilang Charipon Bom Asorkar Pen, Kate Rock Mate, Coach Rajbongsi, Ohong, Chutia, Moran, Motok, Sa Junugostia Tumapan, Schedule Tribe Ajakong Kipiponji Puke, Nilituk Kroidunde. Lasino Namat, Schedule Tribe Amendment Bill, Surihini Rakul Surkep Abangke, JN Vek Nangji Pusi Kachisong along Hang Tarampon. Punwa Sangkar, go back! Go back! Go back! Punwa Sangkar, go back! Go back! Go back! It's so long live! Long live! Long live! Sisitoa long live! Long live! Long live! Sarkar go back! Go back! Go back! BJP Sabra go back! Go back! Hota Dios Saronda Chindabad! 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 Hota Dios Saronda Chindabad! 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 Hota Dios Moilanda Chindabad! 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 Hota Dios Jongsi Chen Tekte Pulote, Non Kivangji MLA Kiliga Hudabangke. Vote ek akta jokje. Jelang non pusi ATSU Central Committee Kongchunbang Nibon Amsi Keter Padupon Labang Solong ATSU Central Committee Kongchunbang Mr. Nipon Amsi ATSU Kongchunbang Karbianglong District Committee Bodeswar Miti Advisor Tiva Manthon Lai Dofra Karbianglong District Committee Pen Sarsing Amsi Tiva Regional Council Demand Committee Kongchunbang Powan Hukai Pen Danglong Kiong Dungutum Labang So Mithing Tom Ot Krai Kachasongalong Chetongdun Hamran Town Baptist Church Ariso Atumpen Patir Piponsi United Gospel Music Committee Pen Kevangji Matijong Achiklo Nipai Inquiry Gospel Music Achipati Ponjiapan Hamran Residential School Patua Klamalong Kapedu Ponjiapan Patikpon Hamran Rong Supiangkang Christian Ariso Nimso Do Anchigrum Pet Pen Kedam Tang Surihini Rakret Roxy Aningkan Gospel Music Aputak Kachipati Peduponlo Halasuapan, Sweet December Pusi Hangpon, Athema December Matijong Achiklo Henlo Jesu Christo Pirte, Arado Anapan, Kapejok Jipu Kahache Achiklolo. Lasi Ningkarong Kachipi Lapen Arnamapan Kiro Karcho, Kachipate Ponalong, United Gospel Music Committee Pen, Non Kivangji Matijong Nipai Inkoi, Hamren Residential English School, Patok Lamalong Kachipate Ponjiapan, Patik Ponlo. Laso Kachapate Dunjiapan, Tangka Suri Isi Chipidunangji. Kachapate Kecheng Sianong E, Suri Cap, Aduntua Nong E, Sika Suri Troxy, Lapen Ketoma Nong E, Sika Suri Popi Ponji Pusi, Pini HDBC Asai Hempen Perangke Angnu, Lamte Pachini. Nonabang nitum United Gospel Music Committee Pusi Thik Pono, Lake nitum Kadok Chingrum Pet,
asila maso committee ni tum bisik pon lage isi Christmas adihu la December cheklo athema December sweet December puge pu dam lage December cheklo lage isi mepik athema itum han ke pe jok bang Yesu Kristus han ke thek cheklo lo la pochi sweet December dum thik pon lo ani gan lang ta lo so a contest matel so music program ni tum kibi ponji fancy chisik pon lo si pining me thota le tum pi pon lo thong ye phong okay residential playground si di pon po lapen winner bangke itum suri cap si di pon po lapen runners up bangke suri troxy lapen adon tu third anong e bangke itum suri thosi batik pon po lapen tarik ke bangke program kibiji tarik bangke December tarik ko lapen itum laso sui December 2 ano pining bangke News Desk Report, Karbi Anglong Live. Are you all my personal dreams? Pinya Adap Birta bangke lapan sikang toniglong, choklem bechudam me, Kardom.